keessa wal gorsine walitti himne dadhabnaan leencoo wajjin aanu ledhay dubbii wala jecha kafide waan biraatiif jechuudha naftanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hayilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan isin himuun firris alagaanis beekuu qaba du'eetiin sagal gubadha malee du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu fidal male biyya walii jaarrachuu barbaan wal kabajuu barbaan ollummaan jiraachuu barbaan akka jarri keenya jedhutti hammachuu barbaan qoree waraanamaa hammachuun barbaan warri biyya alaatis warri biyya keessatis warri mana kana keessatis kan mana kana aliitillee ka beekuu qabu abadan dhaloonni keenya osoo jiru abadan hattuun feete Oromiyaa qoqqooddee gosaaf amantii walitti hin buuftu gantuun feete goota keenya xiqqeessitee surnoota abbaa irree nurratti hin faarsitu Oromiyaa keessatti wannin filannootti seenuudhaan murteesseef tokko maal seetan erga afaaniin dubbachuun gaagana isaan gube erga aanolee dhaquun hagana garaa isaan laalesse erga Itoophiyaa dullatti isaan deemaniin dura dhaabbachuun du'aaf kan nama qaadhimu taate angoma isaan ittiin nu doorsisan san harkaa fuunee biyya Itoophiyaatiif Oromiyaa bulchine wala dhageenyu dhagaya biyya san keessatti baala taraan hundaanii miti baala isteeraa taanee itti agarsiisuu qabnaa jechuudha akkamitti sirna abbaa irree kuffifnemi sirna dimokiraasii jaara akka isaanitti wal ajjeefnee hin goonuu jechuudha akka isaanitti wal ajjeefnee wal sakaallee taphaan osoo hin ta'in forfee mo'annee aangoo hin qabannu guyyaa adiin dorgomne dhugaa qabnu qabannee imaammata keenya lafa kaa'annee tarsiimoo lafa kaa'annee filannootti seennee dirree Oromiyaa irratti dirree siyaasaa irratti dhugaa keenyaan tarsiimoo keenyaan bilchina hooggansaatiif jaarmayaatiin caallee argamne injifannee aangoo harkaa fuunee mootummaa humna takka isaanii seenaa kijibaatiin seera jallataaf saamichaatiin biyyeen bulchinu bakka bu'aata ummataa heeraaf seeraan dorgomanii dorgommii faabilisaatiin quba ummataatiin ol bayanitti gargaaramne heeraaf seera akka gadaatitti Oromiyaa keessatti kan Oromoon tumatu bakka bu'aan Oromoo tumatu Itoophiyaa keessatti kan sabaaf sablammiin tumatu gadi keenye Itoophiyaa isaa waggaa 150 gamanaan fottoo isaa garasiin fottoo isaa addunyaa irratti maqaa isii xureessaa turan tana yoo waliin jiraanne jan jechuudha tolchinee itti agarsiifna listen yeroon kun yeroo itti orma jala fiignu miti yeroo itti of taanee waan taane itti agarsiifnu baalesteraa taana hoggaan isin hin jiru tokkummaan keenya shakkiin hin jiru garuu hoggansi Oromoo Oromiyaa yeroon itti ummata Oromoo maqaa ol kaasu yeroon itti Oromoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in saboota olla warra isaan keessaa baanii jedhanii maqaa balleessan kanas dabalatee jechuudha sirna federaalizimii dhugaa gadi dhaabnee irratti deemuun baay'ee barbaachisaadha
واتقوا في شكنا ولا لسانين دقينا نوي المنبغي سبلوتي عالم بودا هيو سينا ففاني نوتي دالتو دا قدنا دومسات هيو امانتي بودا قبسا غميسا قبسا ورمو يجو توكم مانتينيا سينا كجيبا ورا سولومونيك دايناستي رتين جارمني سينا دينيا كالي سبر ريفم تبر توكما دينيا توكما كجيبا رتينتي توكما هاك اوين جارم تسون تين توكما دوغاف ايغا ورمو راول بيك التيجو كنا ونين وانسل دامو برباد تلنو كانت ديمنا شكيا كبدن نمبيك هناتي ناج بربرتي أبدا إندن دام بيجي قال ألفني جماعة فكاتان تو ربيعا وما تكين جارير أما بودا بيجي تيني كيست نمني أباي ريه تاو بربادو ورا أباي ريه بربادو برات قدان نورا كبرانجو نمني كوروجو هاتو بربادو ورا كوروجو هن نسام برسيجت تكارو لي سنغالو كبرانجو Oromiyaa keessatti garuu dhiiga ilmaan nama dila kanaa qisaasne namni dilli kun itti wareegame mootummaa Oromiyaa gadi dhaabu sadarkaa Itoophiyaatitti ummata hiree ofii murteeffatu gadi dhaabuun barbaachisaadha. Kana irratti qophii qabna nu bira dhaabbadha. Kana irratti waan tokko isin himuu barbaada. Haga fedhe kijibni isaanii miidiyaa haa guutuu malee haga fedhe miidiyaa mootummaatii caasaa mootummaa qabatanii nutti haa duulan malee guyyama guyyaan dhugan mootaa deemaa jira biyya sanitti. Ummata fira kennaa ka Sidaamaa kana roorroon xiqqaan irra hin geenye. Zabana Mallasaa osoo isaan wittifatan osoo isaan lalanii walitti caballaqanii eenyummaa isaanii balleessanii maqaa kallattii kennanii dabuuf jedhanii ummanni sun dide ummata aadaa ajaa'ibaa qabu ummata nagayaa mormii isaatii yoo ba'u looqee irratti matrayeezii irra dhaabanii fixan ummanni sun abdiin kunne jijjiiramni kun dhufee keessattuu obboleessan keessan kamaadhaa ka Oromoo kanatu hoggana jennaan ammallee naannoo keenya ummannaa hiree keenya murteeffannee qabsootti seenan ni ganne garuu ummata Sidaamaa we betrayed them sinitti nima ummata nu abdatee wal'aansootti seene san ummata heera mootummaatirra hamma daggammaqin ummata qabsoo nagayaatirra hamma daggammaqin haatti takkitti hin kaasin san ololaa shira warra mirga sabootaa hin amanneen xaxamne ji'a lama sadii dura nama 59 waraanni biyya keenya irraa ajjeese jechuudha. Du'a qofa miti. Nama 63 du'e. Namni 59 dhalataa Sidaamaati. Miidiyaa kanarratti garuu kan dhageettan ummanni Sidaamaa bataskaana gube ummanni Sidaamaa saba isa keessa jiru haxaa'e jedhamee ololamaa ture. Kijiba maaliif kijiba beektu? Dhugaa wallaalaniiti miti haqa jirtu faaktii san wallaalaniiti miti. Kijibaan ummata Sidaamaa maqaa balleessanii hogganoonni isaanii akka jirutti angorraa ari'ame ejjettoonni isaanii akka jirutti hidhaaseedha. Akka ummanni sun dhageettii addunyaaf ollaa dhabee dhugaan isaa awwaalamee ammallee bulchiinsa hin barbaanneef eenyummaa hin barbaanneen ukkaamamee akka turu kan barbaadan. Dhugaan garuu dhiibbattee dhufte qaba. Dhugaan dhiibbattee dhufte. Akkamitti dhiibbattee dhufte? Ummanni sun hogganoota narraa hidhame jedhee fincila hamaatti hin seenne. Ejjettoon narraa hidhame jedhee rakkootti hin seenne. Obsee taphuma isaan baasan ka guyyaa dheeressuu sanitti seenee guyyaa dangaddaa sagalee kennate arra 98% naannoo mataasii uummate jechuudha.
Isinitti baay'ee maqabsoofne baay'ee wanjifannoo finne of janyaami takka hiree teenya akka uummata Sidaamaatti murteeffanninu takka mootummaa teenya hin jaarranne waan nuu ta'u hin taane takka hin filanne jechuudha. Nullee nu ga'uu qabdi dabareen filannoo itti aanu irratti yoo kabiraa dhabame jajalla diinni ergatee ittiin nu cabsuuf keessa hara qaqqajeelaa haadha abbaan eebbisan filanne kabiraa yoo dhabne mootummaa nu fakkaattu nu dubbattu nuuf ergamtu ni jaarranna jechuudha. Itti aansee warra alatti hafeefin afaan kaanii waa jedha. በስተመጨረሻም እዚህ ውስጥ ሆናችሁ ቋንቋውን ለማትችሉት ወይ ደግሞ ውጪ ላላችሁት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መልእክቴን አጠር ላድርገው። በዚህ ሀገር ይቅርና በእኛም ሀገር ባደግንበትም ባህል የማይቀበሉትን ሐሳብ የማንቀበለውን ሐሳብ መተቸት መቃወም መጋፈጥ መብት ነው ከመብትም ያለፈ ግዴታ ነው። ስለዚህ በዚህም ከተማ ሆነ በሌላ ከተማ ለተቃውሞ የወጣችሁ መብታችሁ ብቻ ሳይሆን እኮራባችኋለሁ። ለምን የዛሬ 3 4 ዓመት ቃል ስገባ ነበር የኛ ትግል ራሳችንን ብቻ ነፃ ለማውጣት ሳይሆን የሀገሮችንን ህዝቦች ነፃ ለማውጣት ነው። የታገልነው እኛ ተናግረን ሌላውን አፉን ለመሸበብ አይደለም። እኛ የታገልነው ስለ ራሳችን ስንናገር ሌላው ስለ ማንነቱ እንዲሸማቀቅ አይደለም። የኛን ዓላማ የኛን አካሄድ የማይቀበል የማይጥመው ሰው መቃወም መብቱ ነው። ያ መብቱ ሊከበር ይገባል። መጣይቀው ግን እዚህ ካላችሁን ተሰብሳቢዎች ውጪም ከቀራችሁት መጣይቀው ግን አንድ ሀገር አብረን እንድንገነባ ከተፈለገ በእኛ ሳይድ ስህተት ነው ብላችሁ የምታስቡትን ነገር እንድንረዳና እንድናስተካክል ከተፈለገ አብሮነታችን ተጠናክሮ ያሉን ልዩነቶች ያጣበብን እንድንሄድ ከተፈለገ ድጋፋችንም ተቃውሟችንም በጨዋ መልኩ መሆን ግዴታ ነው። በጨዋ መልኩ ከቀረባችሁን በጨዋ አቀራረብ ከመጣችሁልን ከግማሽ በላይ መንገድ ሄደን ልንቀበላችሁ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። የህዝባችንን ስም በሚያጎድፍ መልኩ የህዝባችን አንድነት በሚሸረሽር ለመሸርሸር በሚሞክር መልኩ ጀግኖቻችንን በሚያጠለሽ መልኩ ከመጣችሁ ግን ከባሌ ጋር ወርደን አንባልግም። ጆሮ ዳባ ልበስ ብለን ወደፊት እንገሰግሳለን ማለት ነው። እንዲህ አይነት አጸያፊ የሆኑ ዱርዬዎችን ለሚያሰማሩ የፖለቲካ አመሪዎች እነማን እንደሆናችሁ ስለምንተዋወቅ አጭር መልእክት ላስተላልፍ። ምንም አይነት ስድብ፣ ምንም አይነት ዛቻ፣ ምንም አይነት ዘለፋ አይደለም በምላስ በጥይትም ብትመጡ ከእንግዲህ በኋላ የኦሮሞን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ኋላ መመለስ አበደን አትችሉም። ይሄንን ስለተላቀረርቶ አይደለም እንተዋወቃለን። ምን እንደሰራን ምን መስራት እንደምንችል በደንብ ስለምንተዋወቅ በረብሻ በመበጥበጥ በመሳደብ በመግደል ህዝባችን የራሱን መንግስት የመመስረት ዓላማውን ለማጨናገፍ
በምርጫና በውድድር አሸናፊ የሆነው ሐሳብና ፓርቲ እንዳይለይ በፎርፌ ወደ ስልጣን ለመምጣት ወይም ስልጣን ላይ ለመቆየት የምታስቡ ካላችሁ ተስፋ ቁረጡ ነው ማለት። ማንም ተጨረጨረ ማንም አጭበረበረ የሚመጣው ምርጫ ላይ እንሳተፋለን እናደራጃለን በመታውቁት መሰረት ደግሞ በስትራቴጂ እንመራለን እናሸንፋለን ምክር አለኝ ብራዘርሊ አድቫይስ የምትፈልጉት አሃዳዊ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ከፈለጋችሁ የምትሰብኩት አይነት ኢትዮጵያዊነት በሌላው ላይ እንዲጫን ከፈለጋችሁ ከእንግዲህ በኋላ በጠመንጃ አትችሉትም በጉልበት አትችሉትም በሚዲያ ጋጋታ አትችሉትም በምርጫ ሳጥን ብቻ ነው በምርጫ ሳጥን ማሸነፍ ከፈለጋችሁ በወሬ አይሆንም በጩኸት አይሆንም የሚሆነው እንደመሰላችሁ ሐሳባችሁ መጀመሪያ አንጥሩና ክሊር አድርጋችሁ አስቀምጡ በሁለተኛ ደረጃ ያንን ሐሳብ ተሸክሞ ህዝብ ውስጥ ሊያሰራጭ የሚችል ድርጅታዊ ብቃት ገንቡ መቶ ሆናችሁ ለችርቻሮ አትቅረቡ እንደኛ ተቀራርቡና አንዱ ነው ለንገራችሁ አሁን ችግራችንን ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ያለ አንድነት ያለ ለሚለፈፈው ቡድን ሄደን የምናናግረው የምንደራደርበት ድርጅትና ግለሰብ እንኳን የሌለበት የተዘበራረቀ የተበታተነ ኃይል ነው መቼም ሂድና ከሰሳዳቢ ጋር ከባለጌ ጋር ተደራደር አትሉኝም ይበቃል አይደገምም ሉክ አሮጌዋ ኢትዮጵያ አትመለስም አምባገነናዊ ህዝባችንን ሲጨፈጭፉ ሲዘርፉ ሲገሉ የነበሩ ከሚኒልክ እስከ መለስ ተመልሰው አይመጧትም የዘራፊዎች የአፋኞች የገዳዮች ስርዓት ከነፍጠኛው እስከ ወያኔው ተመልሰው ኢትዮጵያ ላይ አይነክሷትም ወደፊት ግን አብረን መራመድ እንችላለን ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፌደራላዊ ስርዓት የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ፈጣሪ በሰጣቸው ምድር ላይ ከመሬቱ ስር ባለው ማዕድን ላይ በመሬቱ ላይ በሚፈሰው ወንዝ ላይ ከመሬቱ በላይ ባለው አየር ላይ ፈጣሪ የሰጣቸውን እስከዛሬ የተነፈጉት ላይ ሙሉ ባለቤት ሆነው ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት ያለ ማንም ዘራፊነት የሚያስተዳድሩት ፉል አውቶኖሚ ያለው ራስን የማስተዳደር መብት የተከበረባት ኢትዮጵያ አንድ ሁለተኛ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን አስተዳድረው ሀገርን ደግሞ እንዳስተዋጽኦአቸው እንደ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦአቸው እንደ ህዝብ ብዛታቸው ተቋዳሽ የሚሆኑበት ከስልጣኑም ከሀብቱም ተቋዳሽ የሚሆኑበት ኢኩዊታብል ሼር ሩል ያለበትን ኢትዮጵያ መመስረት ከፈለጋችሁ እኛ የእናንተ ፓርትነሮች ነን ሁሉም ጊዜ ዝግጁ ነን ማለት ነው እነዚህ ሐሳቦች ለምርጫ ይቀርባሉ ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከግልምጫም ከእርግጫም ከፍጥጫም ይወጣል ባለ ጊዜ ከተባል ባለ ከተራ ከመባላችን ካልቀረ የኛ ተራ ምን እንደሚመስል ማሳየት ዝግጁ ነን የኛ ተራ ኦሮሞ ባርዳርና ጎንደር ሆኖ ቋንቋውን የሚችልበት ሳይሆን የኛ ተራ ኦሮሞ በምድሩ ላይ ተከብሮ ውስጡ ካሉት ብሔረሰቦች ጋር ተቃቅፎ ቤኒሻንጉል ያለው ጭልጋ ያለው ትግራይ ያለው
በዚሁ መልኩ ራሱን ችሎ እኔ አውቅልሃለሁ እኔ የቀቀልኩት ይጣፍጣል አንተ የተቀቀልከው ይመራል በሚል ሐሳብ ሳይሆን ተቻችለን ተከባብረን በምርጫ ሐሳባችን እጩአችንን አዘጋጅተን መሰል ሐሳብ ካላቸው የፌደራሊስት ኃይሎች ጋር ተቆራኝተን ምርጫውን አሸንፈን ህገ መንግስቱን ለሬፈረንደም አቅርበን አጸድቀን አብዛኛውና አብላጫው ኢትዮጵያዊ የሚወደውን የሚደግፈውን ስርዓት አንግሰን የኛ ተራ የኦሮሞ ተራ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተራ መሆኑን ለማሳየት ዝግጁ ነን። ኒጋያሚ ወንደን ሲንጆ ወሶና ሳያ ቡለለ ቄሶ ታፍሸኮተ ይዱአን እንጅሩ ጥቁነቶ ደገያ ዱር አማ ተነሞቹ ቀም never of duba deebun qabnu yaada